Siyalibingelela bathandekayo kini lonke elilathi kulezi izifundo zencwadi yamahubo okhumalani umfundisi uJimlilo inxosa ngilabana bazivese. Babukeli labalaleli sithanda ukulibingelela lonke kuzo zonke izindawo. Kuyinjabulo emangalisayo ukuthi sihlangane kusona lesi sifundo njalo okhuluma lani nguElder uKlein Simaphosa. Salibonani babukeli labalaleli sisamkelana njalo kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga umlimo sesihlanganisile futhi njalo kusifundo sanamhlanje okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sethu siza kuba lethuba lokubana sikhuleke, kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Sindiswa othandekayo sithanda ukukubonga ngamathuba osinika wona kubana sifunde ezwini lakho. Sikhulekela ukubana usincedise nxa siza kungena phakathi kwesifundo sona leso. Umoya engcwele sengathi ngasichasisela ngcono. Ubusisa ababukeli, ubusise labalaleli, ubusisibusisa kanye lathi. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga zihlobo zami esithandekayo ukuhlangana kusifundo salamhlanje esilesihloko esithi sona lukhulu uthando lwakho lufinyelela ezulwini. Abanye bathi umusa wakho umkhulu kuze kube sezulwini. Ngizakucela bana asifundele indinyana ukufundwa ngekhanda amahubo ngu57 ivesi ka9 leka 10. Verse 9. Ngizakudumisa o Jehova phakathi kwezizwe. Ngizahlabela ngawe phakathi kwabantu. Ngokuba lukhulu uthando lwakho lufika emazulwini, ukuthembeka kwakho kufinyelela esibhakabhakeni. Lukhulu uthando lwakho. Ukuthembeka kwakho kufika esibhakabhakeni. Umuntu engathi lukhulu uthando lwakho ucabanga ukuthi kuyini okumenza afike kusigaba sokuthi lukhulu uthando lwakho. Singaxoxa sisithini ngale ndlela ukufunda kwekhanda? Mina nanzelela ukuthi mfundisi kwezinye izikhathi uyananzelela ukuthi hlezi ngendlela maybe ophathwe ngayo kumbe oziphathe ngayo kulokunye omele ukwehlele kodwa ubusubona khona lokho obekumele kukwehlele kudede kumbe kuphephe. Ubusunanzelela ukuthi uphathwe ngendlela adinga kufanelanga. Sibona ukuthi uthando lolu lukhulu alula mkhawulo ukuthi sengathi ukukufanele ukuthi ube lapha. Kodwa angakuphathi ngendlela omele uphathwe ngayo. Ucabanga ukuthi uzakujeziswa umuntu akuphathe ngothando. Abanye bathini ngalokho? Ngalindina ukufunda kwekhanda. Now sizananzelela aluba uzifumanise usesimeni lapho ukhangele ngapha la ngapha wathola ukuthi akula lapho uthola khona usizo. Ubusunanzelela ukuthi usesimeni esinjalo, that state of helplessness ngesilungu, uNkulunkulu abese vela akusize. Ubona uthando lumangalisayo ungacabangele yena abese nguyotholakala esekusiza. Okay, uthini uMaphosa? Ngendlela umlobi lapha kuletha ngakhona ngizwisisa ukuthi wena uzibona ongela into ongayiletha kuThixo kodwa uThixo yena abese kuyenyula odakeni olubishayo. So umlobi lapha uveza sobala ukuthi uthando lolu lukhulu ngoba ngumusa kaThixo senze sabalanga. Khonapho ke kuyini esikunanzela ngomlobi ikakhulu ngempilo yokukholwa kwakhe kuNkulunkulu olothando lumangalisa. Kuyini esunanzela ngayo umlobi? Engunanzelelayo ukuthi umlobi uyananzelela ukuthi akula lutho yena angazenzela lona. Wethembe ithemba lakhe lonke ulibeke kuNkulunkulu ngoba yenanzelela ukuthi mina kula engazenzela khona. Esenanzelela kubuya ngemva komcabango ukuthi esenanzelela ukuthi ukwatsho lapha ukuthi uNkulunkulu abe nguye onika umusa lwana ongakufanelanga. Ugcine sebona ukuthi lapha ukuthi aluba nginganikela impilo yami yonke ngethembele kuye ngiza benefita okunengi kakhulu kuNkulunkulu. Sisiyabonga. Ingazi abantu bathini?
Ukungezelela sinanzelela ukuthi umlobi uyazinanzelela ukuthi yena uyisihlupheki, uyaswela, akukho kuhle angakuhambisa kuNkulunkulu. Akukho kuhle angakuhambisa kwabani? uNkulunkulu. Kodwa nxa sikhangela ivesi leyana ngomusa kaNkosi sibonani ufumana asikhuthaze kokuphi thina esiphila lesi sikhathi salamhlanje. Umhlabeleli uthi ngiza kumbonga uNkulunkulu, ngizayibonga inkosi yami phakathi kwabantu, ngidumise laphakathi kwezizwe. Umusa wakho mkhulu, sibonani usikhuthaza kokuphi ke khona? Right, kusikhuthaza ukuthi sinanzelele ukuthi thina we are fully dependent on God. All right. Yes. Nansenda. Yeah. Impilo yethu yami uNkulunkulu. Yes. Sisingesabi. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Right. Ake ungifundele isihlabelelo 136 verse 2 leka 3 uzakweqwe ku5. Verse 2. Bongani uNkulunkulu wabonkulunkulu, uthando lwakhe lumi laphakade. Bongani uJehova wamakhosi, uthando lwakhe lumi laphakade. Siyeqe siye ku 5. Owathi ngokuzwisisa kwakhe wenza amazulu, uthando lwakhe lumi laphakade. Okay. Ithi bongani uNkulunkulu wabonkulunkulu. Kulomcabango obani ophindaphindwayo lapha kuleli verse lobufakazi bani balokho elifakaza ngakhona leli verse? Lomcabango bani ophindaphindwayo la? Bongani uNkulunkulu wabonkulunkulu. Ngezinye indlela lapha silethele ukuthi kakula omunye uNkulunkulu ngaphandle kwalowo owadalayo. Okusho ukuthi kumele thina sithembele kuThixo nguye yedwa. Okay. Wadala izulu lomhlaba. Okay. Sithembe uNkulunkulu nguye yedwa wadala izulu kanjani? Lomhlaba. Umcabango ophindwa nxa silalela amavesi lawa kulamazwi akhe phindwa njalo iwapi? Bongani. Sithola ukuthi laphana siyavezela indaba yokubonga uJehova Jehova. Right. Okay. lo thando lwakhe olumi laphakade kulonke uphindwa. Angithi sihloko sendawo yalamhlanje sikhuluma ngothando olunjani? Olumi phakade. Yes. Right. So umlobi lapho uthi yana kasibongeni inkosi njalo ngenxa yothando olunjani? Olumi phakade. Kungenxa yani kumele sibonge inkosi? Ithembekile kusithembiso sayo lesi esinike kithina njengabantwana bayo. All right. Yeah. So uNkulunkulu kuzithembiso asinike zona uthembekile uyagcwalisa. Okay. Singakuletha nje njengokuthi abantwana bakwaIsrayeli antu wayenza isivumelwano. Esesenzile uThixo asangasebhule. Thina njengabantu siyakwanisa ukwenza izivumelane lapha longweni. Kodwa kwesisikhathi ngisuke ngingasasigcwalisi. But uNkulunkulu kanje ngathi thina abantu. Ukungezelela sinanzelela ukuthi uNkulunkulu esikhuluma ngaye kafanani labanye uNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi yena ngumdali owadala konke, yena yedwa akula esingamlinganisa laye. Ibambe naleyo. Okwenza simbonge uNkulunkulu uthi yena sekuyini? Oyeni? Ongumdali. Yes. Abe sesithena akakho omnye uNkulunkulu onjani onjengaye. Ngenye indlela okunye izithixo ezingazenjani zadala. Yeah, ngoba ungakhangela khonapho mfundisi abanye bakhonza ilanga, bakhonze imhlobo inyanga, abanye bezibazela izigodo. Lokhu ngokudaliweyo nguNkulunkulu umhlabeleli athi kakhonzo. All right. Yeah. Lokho ngokudaliwe nguNkulunkulu nje. So abantu bakhonza okudalwe uNkulunkulu esikhundleni sokuthi bakhonze uNkulunkulu odalileyo. Yeah. So kuyini okumqoka ngoJehova okuvezwa yilo umbhalo okukhomba ubuqotho bakhe okwayitsho ngamafitshane ukuthembeka kwakhe? Asicela sike sinabulile nale kancane. uNkulunkulu uthembekile. Singakhangela anti singabele ezifundweni ezidlule senanzela ukuthi abalobi balobe ngenkambo zabo kuveza inkambo abadlule kizo lo Jehova. So ke uNkulunkulu ke
uNkulunkulu othembeke kangaka ongangokuthi aluba ukhangela emuva uzathola ukuthi uNkulunkulu izethembiso zakhe wathi kuIsrayeli bazathunjwa kodwa ngemva kweminyaka ethile uzabavakatshela and ngemva exactly ngesikhathi asibalisayo uNkulunkulu wabavakatshela right okuveza ukuthi uthembekile ngezindlela singamethemba njengalokhu abahlabelayo babathembela isithembiso sakhe i-covenant andibatsho njana ngesilungu yes uNkulunkulu ugcina isithembiso sakhe ukufa kwaKristu njengommeli wethu efela izono zethu kuveza simo bani ngoJesu kuveze waphi amaqiniso ngoNkulunkulu la ngothando lwakhe olumi phakade. Sithola umusa kaThixo ufinyelela bonke abantu. Sinanzelela esingathi thina ku-universal ngasikhuluma ngokuthi uNkulunkulu akakhethi. So ngokufa kwaKristu sinanzelela ukuthi uKristu kafelanga abantu abathile. Wafela bonke abantu. Wafela bonke abantu. Yes. Omnye ukhulume ngokuthi uNkulunkulu uthembekile. uIsrael sebugqilini okweminyaka lana over 400 wabakhumbula. Yes. Lapha ke sifundani ngokufa kaJesu Kristu uthembekile senzwile. Kodwa sifundani ngokusimela kwethu efela izono zethu. Sithola uthando lwakhe lungapheliyo. Nansi indaba engidingayo. Ngoba sasingathandeki. uNkulunkulu wayengekela umhlaba onalo ubhubhe. Kodwa ngenxa yothando lwakhe olungapheliyo wakhetha ukuthi alahlekelwe impilo yakhe ukuze thina sithole ukuphila. Sisiyabonga. Akungifundele amahubo ngo51 ivesi ka1 usiya ku3. Nxa esavula lamavesi siqethisa lapho ade sikhuluma khona ngokufa kaJesu Kristu angithi siyananzela bathandeka bana ngenxa kaAdamu sonke sonile right ngenxa kaAdamu inkokhelo sonke kunjani kufa yekufa sonke umothi ngase kanjani siyabhubha kodwa uthando olungapheliyo kaNkulunkulu lwasilandelela wazokufa ngaphi engxenyeni yethu yikho engummeli wethu. Nxa sesikhangela lamavesi alandelayo azabalula kasobala ngempilo yesono kuDavida akusibalele. Verse 1. Ake ungihawukele hawu uNkulunkulu ngenxa yothando lwakho olungaphuthiyo ngenxa yesihawu sakho esikhulu yesula iziphambeko zami. Hlanza wonke amanyala ami ungihlambulule esonweni sami. Phela ngiyazazi iziphambeko zami. Isono sami sihlezi siphambi kwami. Ngenzile isono kuwe wena wedwa ngenza okubi phambi kwakho ukuze kukhanye ukuthi wena uqondile. Nxa ukhuluma njalo kube kufanele nxa usahlulela. Ngeqiniso ngavele ngazalwa ngilesono ngaba yisoni ngiqalisa esiswini sikamama. Siyabonga. Nxa sikhangela silalela amazwi la sifumana indoda edinga ukuzwelwa, indoda edinga umusa, indoda edinga ukuhawukelwa nguNkulunkulu. uPsalm 51 verse 1 to 3. Nxa siyuzwa ngale indlela kuyini esikufundayo ngawona la amavesi na singakafiki khonapho singananzelela uDavida olobayo lapha. uDavida nisakhumbula ukuthi kuthe impi iphumile iyehlasela yena wasala ngikhaya. Ubona uBathsheba egeza uyayaleza ukuthi esetholi ukuthi ungubani uyayaleza ukuthi akalethwe ucina esenza isono loBathsheba esuka lapho azama ukugqibela isono sakhe singagqibeleki abulalise uRaya. Now uNkulunkulu abesethuma uNathan umprofeti ukuthi ayemvakatshela. uNathan ufika amlethele inganekwane na uDavida esethole
ethole ucuku lwalowo owayeveza ungane uthi umuntu udeserva ukufa. uNathan wesithi nguwe lo nkosi abesemchaza udeserva ukufa, ufanele ukufa. Okay, wathi sefaka isigwebo abesithi nguwe lo nkosi wena ubulakho ubungenza konke kodwa uthethe umkani kaUriya, right? Uqeda lapho wabulala lobani kuUriya. uDavida ke ube lamandla ukuthi ahlathi abulali evidence ngokubulala uNathan, kodwa simthola ke esethola amazwi esiwabala kuPsalms 51. Nxa esizwa njana usutshilo esizwa ukuthi wena ufanele ukufa, ufanele ukufa, sesilalela amazwi kaPsalm 51, kuyini esikutholayo? I think imbali yale indaba icacile. Kungenxani wafuna umusa wakhe na? Esikunanzelelayo lapha ukuthi umusa kaThixo siwuthola kuphela ngokubana yena uThixo sidinga ubuso bakhe. uDavida uyananzelela ukuthi sengilamaphutha aye kumlimi, ngoba enanzelela ukuthi sike sathinta lapha ukuthi thina our total dependence ayikho kithi, sidinga ukubana siye kuThixo. So kungani sidinga umusa? Okwenza siwudinge ukuthi sifuna ukuthi sikhululwe, ngoba uDavida wayese sephakathi kwamanyala. Kumbe sithi thina kuphawulani ngokuthethelwa kwesono na nxa uDavida wayecela ngalana indlela? Mhlawumbe khona phana into kokuqala uDavida uhle wafaka isigwebo. So nxa sefaka isigwebo ukuthi isigwebo sana kumele ukuthi sinjani sisebenze, abe senanzelela ukuthi ke ukuthi singasebenzi sokudinga umsa kaNkulunkulu ongapheliyo. Awunanzelela ukuthi yena njengenkosi is no longer exempted ekufeni la, ngoba nguye ofaka isigwebo njengenkosi. Bekungafa lo bebe kungomunye. So besinanzelela ukuthi umuntu ongamkhulula nguNkulunkulu ngomusa wakhe. Okay, alright. Omunye uthini? Sinanzelela ukuthi lapho umlobi wesifundo uveze indaba leyi njengokuthi isipho esivela kuNkulunkulu, iforgiveness, ukuthethelelwa isipho esivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu nguye yedwa. Awungeke wavela kwenye indawo, nguNkulunkulu kuphela. Okunye sikuthola imfundiso lokuthi uNkulunkulu uyafinyeleleka even wena uyisoni. Alright. Okay. Ngoba kwesinye isikhathi siyesaba ukuthi sibuye kumlimi mina ngiyisoni, but lapha sithola uDavid esezi letha ezethula ezenza uNkulunkulu ezincengela. Alright. Umgomo wokuthethela kaNkulunkulu yiwuphi? Igoal ngesilungu. Umgomo kaNkulunkulu wokuthethela yiwuphi? Sinanzelela ukuthi uNkulunkulu ufisa ukubana adale umahluko kumbe asidale kakatsha. Ngeke ngufake ngaleyo ndlela ukuthi asidale kakatsha sibe yizidalwa ezintsha. Awufunda uverse 10 ka51. Verse 10. Dala phakathi kwami inhliziyo ehlanzekileyo, uvuselele ngaphakathi kwami umoya othembekileyo. Uthena dala phakathi kwami umoya. Ini? Inhliziyo ehlanzekileyo. Ehlanzekileyo. Ungananzelela uDavida lapha usebenzise ibali lasetshenziswa kuGenesis elithi bara. Ibali elithi bara elitshengisa ukudala. Ngubani nxa sisizwa esithi bara inhliziyo yami entsha ngizakufaka ngaleyo ndlela. Nxa sithi bara inhliziyo yami entsha, sibonani utshoni uDavida ngoNkulunkulu, umphawula njani uNkulunkulu, utshengisani ngamabala awasebenzisayo uma ecela ukuthethelelwa uDavida? Now uyananzelela ukuthi anti ekuqaliseni vele onelisa ukudala uNkulunkulu kuphela. Nansindaba. Right. Ngezindlela onganelisa ukuthi athethelele uNkulunkulu odalayo. Yes. Yeah. Yikho sebenza lona labala esiya kuye ukuthi uNkulunkulu dala kimi. Alright. Yeah. Okay. Amazwi aqakathekile. Ukhona umuntu lokuthi Hayi bengikhona phana ukuthi nguNkulunkulu yedwa oyenelisa ukudala. So nxa letha lesipho ngezinye indlela uya kuNkulunkulu direct. Inanzelela ukuthi uNkulunkulu ulamandla amakhulu ukudlula ezinye izithixo. Thina singakwenza njengabantu ukusebenzisa izinto ezivele ezidaliwe.
ngikucombe kukhanya ngani ku right, but uNkulunkulu sinanzele ukuthi nxa esenza ulutho ulenza lutshintshe ngokupheleleyo. So lapha sonke siyavumelana ukuthi ukuthethelwa kwezono akula umuntu ongakwenza ngaphandle kwabani kaNkulunkulu kuphela. Lakhumbula lapha na uJesu sebezazi bambethele abaFarisi lababhali bamethe sicala ukuthi uthi uzenza uNkulunkulu ngoba ethe isono sakho sithethelele, bathi akekho othethelelayo is blaspheming, ngoba othethelelayo ngubani? uNkulunkulu. Kusivezelo balo ukuthi aluba kulabantu abathi bona bayathethelela, iBhayibheli lithi that's blasphemy. Ithi othethelelayo ngubani? uNkulunkulu kuphela. So othethela ngamabala lana sikhulume ngale kaBhara. So ngizwa sengani lapha lithi lona nxa othethela kuNkulunkulu kusho ukuthi yena lo okwanisa ukudala umhlaba labantu nguye ongenza kwenzakale ukuthethela kanjani kwezono ngokusitshintsha ngokusidala kakusha ini inhliziyo. Kuyini esingakucebisa abantu abanengi abazali abanengi abayiphekele imizi ethwele nzima ngabobaba abathwele nzima, kuyini singabacebisa khona ngokudinga umuntu ongasitshintsha? Kungenzakala ukuthi kubabukela abalaleli ukhona mhlawumbe umunye ohlukumezwayo ngekhaya, kumbe ngubaba ohlukumeza umama, kumbe ngabazali abahlukumeza abantwana. Siyanazela ukuthi esikhathini eziningi sigijima siye lapha lalapho kudinga usizo. Usizo singaluthola kodwa nxa izulu uNkulunkulu wezulu engazange dale kutsha inhliziyo kababa, inhliziyo kamzali ebantwaneni, akukho mahluko ngabakhona. So asibalekele nini kuNkulunkulu ukuthi asidalele. So uma ube ngumthandazo wethu sonke ukuthi hey lubaba lo othi angena ekhaya kube ngani ingwenyama engenileyo, uJehova singakhuleka kuye ngamdala kakutsha. Okay, khona lokho ukutsho lapha uverse 11 uthena ungihlambi awuyibali senza idolikela ngendlela engesiyo. Verse 11. Ungangilahli ebusweni bakho kumbe ususe kimi umoya ongcwele. Ungangilahli ebusweni bakho kumbe ususe kimi umoya ongcwele. Kule ngozi bani uma uJehova engakulahla engasusa umoya ongcwele? Sifundane ngale verse. Lapho sikufundayo anti sike sinikwa indlela yomfanekiso wobulephero ukuthi kwesinye isikhathi ongavunyela ukuthi uhlale ebantwini nxa ulephero. So ingozi ekhona nxa ulesono ebantwini siba contagious kumbe siyathelelwana. Ingozi ekhona ukuthi nxa ungaphila phakathi kwabantu abanengi bangaphila bephakathi kwehlazo kwenza ukuthi ingcelo buso bukaThixo singabuboni. Okay, mhlawumbe okunye anti iBhayibheli lithi yona othuka umoya oyingcwele akasathetheleleki. Uthi ungayithuka indodana kodwa othuka umoya oyingcwele kanjani? Kasela kuthethelelwa. So ngezindlela aluba uNkulunkulu esusa umoya wethu, umoya wakhe kithi, uthi ukuthi sesibeyond ireach yokuthethela yokufinyelelwa. So ngezindlela sesilahliwe ngamanye amazwi. So ukuthi singalahlwa ukuthi sikhulekele ukuthi umlimo angasusi umoya wakhe kithi. Yes. Okay, so kule ngozi ubana umoya ongcwele njani asuke kithi? Uthe kule ngozi bani ukuthi asisafinyeleleki asisindiseki. Alright, kulomfanekiso bani eBhayibhelini esiyibonayo maqondana lokuphikisana lomoya ongcwele okwenza uDavida ancenge kangaka ukuthi ungawususi umoya wakho oyingcwele kimi? Kulomfanekiso bani esibona ungasincedisa sonke? Ube sekwakuthinta mbijana kaMaphosa ubulephero bekuthatha njengokuthi umuntu olamalephero wonile. Ubusiba aluba umkhuhlane ubukhula ubususwa emulini. Uthi suka lapho futhi uyesuswa echurch. Ususuka uyehlala enkangala kumbe ngamalephazi liyehlala lodwa enkangala. In other words, we banished ekuhlaleni labantu. Usukhanya njengokuthi umuntu
kaye kufa khonale. So ngezindlela uDavida ekhangele lo mfanekiso anezela ukuthi aluba ngingasuka emseni kaNkulunkulu ngifana lo muntu olamalepero senza kuyakufa le. So ukuthi ngingafi ukuthi ngincenge umusa kaNkulunkulu. Le ndaba le ngiyayizwa iyacaca kakhulu ngoba ukusuka ebusweni kaNkulunkulu ngenxa yezono zami ngifana lo muntu onjani olamalepero. Izono zinjengamalepero angithi abe sithi nginjalo njengamalepero ungasusi umoya wakho. Ngilamalepero kodwa ungasusini umoya wakho. Sibona nowafundani kuKing Saul wezwani ngesikhathi sabonoa okumenza afisa ukuthi umoya kaNkulunkulu kanjani ungasuki kuye. Anisakhumbula kuNoah uNkulunkulu uthi umoya wami usukile uzasuka ebantwini akazukuhlala ebantwini. Siyananzelela ukuthi okwenzakala ngozamcolo kwenzakalani. Umhlaba wonke wabhubha ngamanzi ngenxa yokuthi abantu umoya kaMlimu usukile ebantwini kumbe abantu behlukane lo musa kaNkulunkulu. So okuba ingozi ke kithi okuyisifundo kithi ukuthi aluba sifunda ngakho asikunanzeleleni ukuthi ekupheleni kwesikhathi aluba sizakwalela esonweni sisuke ebusweni bukaNkulunkulu umoya wakhe ususwe kithi isiphetho kuyikubhubha. Siyabonga ubana umoya engcwele akumelanga abathandekayo simvume wena kanjani asisuke. uDavida wafunda kabuhlungu ukuthi uKing Saul waphikelela esonweni njengoba wasusa umakho engcwele wabusa elokhu esesihlalweni kodwa umoya engcwele njani ususukile isiphetho sakhe wagcina ezibulala. Isikhathi sikaNoah njana eseshilo uelder lapha abantu baphikelela esonweni kokuphela Jehova wasusa umoya engcwele wabhushiswa ngubani ngozamcolo. So asikhaleni sonkeni bona uNkulunkulu ungasusi ini umoya wakho ngoba ususa umoya kaNkulunkulu akukho ngalungela wena. Uma uNkulunkulu wathethela uDavida owafebayo wakhohlisa wagcina ebulele kuletha themba bani kuwe lakimi na? Ithembe silitholayo lapha ikubana uNkulunkulu uthembekile. Lathi singaya kuye babukeli labalaleli uthembekile uyasamukela. Yikho lapho sikutholayo lapho ukuthi yena uNkulunkulu. Ngibuza lokho ngoba kulabantu abacanga ukuthi izono sebezenzile sezikhatshana uNkulunkulu angeke abathethelele ngangcoba bahlale besesonweni. Siyabona sizo kubona uNkulunkulu njani uthembekile ulungile. 1 John 1 verse elika 8 yasitshela njalo usiya ku verse 9 yasincedisa njalo kula sono igazi elingeke lasihlanza ngoba uJesu esifa esiphambanweni wafela izono kusukisela kuAdam lezono esisazozenza ngezindlela ukuthi akula sono igazi yiko ngale kuma Hebrews sithi igazi lembuzi lelezimvu kalizisusi izono kodwa igazi lika Jesu zihlanza zibe mhlophe. Isihloko sethu sikhuluma ukuthi umusa wakho ufinyelela ezulwini. Nxa besixoxa ngendaba kaDavida kambe siyabona ukuhambelana thize lesifundo lesihloko sethu yini okuveza ukuthi umusa kaNkulunkulu uthando kaNkulunkulu luphakeme lufinyelela ezulwini. Nxa ekhona ngokucaba angatsho ngakutsho ngakhona lokho siyakubona ni ukuhambelana na ukungivulela amahubo 130 isono sisehlukanisa lo uNkulunkulu. Yes. Right. uNkulunkulu futhi ephakeme. Right. Kunjalo uDavida wathola ukuthethelelwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhatshana kodwa eseduze. Yes. Yikho wakhala kuNkulunkulu kwangani bakhangelene uNkulunkulu wathethelela. Bengicanga into enqenzazo sithi thina nxa wathethela uDavida owafebayo nxa wathethela uDavida owakhohlisayo nxa wathethela uDavida wagcina ebulele nxa sikukhala lokho kwezinto kuma ukuthi ngalo umuntu kanjani kathethela laye ngokwakhe ungoya uchilo wathana uDavida wahlathi lo muntu kumele enzenjani afe kodwa ke ngesihloko sethu siphawulela ukuthi umusa wakhe lothando wakhe lunjani lukhulu lufika ngaphi ezulwini amandla ukuthethela umuntu oyenze konke lokhwana
awungeke wathethela ngaphandle ukuthi ube ngumuntu olomusa lothando oluphakemeyo lungapheliyo. Akusifundele uPsalm 130 verse 3 le verse ka8. Maybe singakafundi khona lapho mfundisi sikhangela lesimilo sikaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu kantshintshi akwenzileyo kuDavida. Lakithi uyenelisa ukuthi asenzele khona lokho ngesimilo sakhe. Number 1. So singesabi singenze isono singahambeli ikhathi mase ngiwonile ansela ncede uNkulunkulu uyathethelela ngithi siyabonga. 130 verse 3 lo 8. Verse 3. Aluba wena o Jehova ububhala phansi zonke izono ngubani ongema na? Verse 8. Yena ngokwakhe uzahlenga uIsrayeli kuzo zonke izono zabo. Nansi indaba. Kuvamile emakhaya lapha ukuzwa umuntu ethi usuphinda futhi. La kuqala ngakuthethela kulokho yana. Umbhalo uthena akucabange ngalombuzo uma Nkosi uqaphela izono zethu kumbe ubhala izono zethu. Ngubani ongema na? Anga achoni kweyakho impilo la amazwi na? Kambe ubungema uma iNkosi ibingaqaphela ezakho izono na? Mfundisi bekuza kuba nzima ngoba kunje unganyathela ikhonzi ngiyathi nyakuthethelela kusasa wenza okunye ngithi mfundisi anti izolo uke wenza lokho ngakuthethelela ngiyabalisa ngendlela esesisona ngakhona lobunengi babantu emhlabeni ngiyazibuza ukuthi bekuza kuba nzima vele ngoba uNkulunkulu sesithethelelene kanengi kakhulu ongangokuthi banike sisathethelelo lokuthi futhi aluba kuyalayinwa ngobunengi bethu abanye besayisife singazange siyefika ekuthini sithethelelo kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu ulothando olungapheliyo ngithanda iverse yakhe lethi ulothando olungapheliyo yikho ke sithola ukuthi uNkulunkulu kabaliseli uthi ngwehlukanisa lezono zakho njengempumalanga ehlukene lentshonalanga. Alright, siyabonga. Ukhona okunye sikutholayo lapha sisodwa besingeke sema ngendlela umlobi asilobela ngayo lapha ukuthi sisodwa sibili ngeke sema ukuthi sibaliselana ukuthi namhlanje ngonile sizibhale phansi. So sithola isifundo lapho ukuthi umlimo akasomuntu akathukuthile. Nxa sifunda u51 verse 1 siphinde sebala verse 9 kuyini sebesithi Davida ayekuzwisisa ngoNkulunkulu okwenza amdinge uNkulunkulu ephakathi kwezono zakhe wayefundeni ngokuthukuthela kwakhe na? 51 verse 1 phinde sefunda verse 9. 51 verse 1. Ake ungehawukele hawu uNkulunkulu ngenxa yothando lwakho olungaphuthiyo ngenxa yesihawu sakho esikhulu yesula iziphambeko zakho. Ngenxa yesihawu sakho esikhulu yesula iziphambeko zakho, right? Verse 9. Fihla ubuso bakho esonweni sami uciche nya wonke amanyala ami. Sizwe sithini verse le. Andise ngitshilo. Sizwe sithini sibili. Ukuthi uDavida kuyini ayekufundile ngoNkulunkulu sebesibili owamenza wamzisa uNkulunkulu wamenza wamdinga uNkulunkulu fihla ubuso bakho esonweni bani sami. Esikuthela lapha ukuthi uDavida uyananzela ukuthi uNkulunkulu akathukuthelanga ngenxa yemvelo yakhe. Alright. Kodwa uthukutheleke kumbe intukuthelo yakhe ilethwe ikona kwethu lokwehluleka kwethu ukuze aveze uthando lwakhe. So uthukuthela nje ukuze asivezele ini uthando lwakhe hayi ngoba yena vele ngokwemvelo ungumathukuthela. Alright. Okay. Ukungezelela khona phana kungwenya nginanzelela ukuthi izikhathi eziningi lapho kulenzondo kuyonakala sithola ukuthi inzondo kaNkulunkulu ayisiyo ukuthi isilimaze kodwa ngiyokuthi iselaphe. Alright, sifundani ngalo ulaka lukaNkulunkulu na? Sifundani ngalo ulaka kabani lukaNkulunkulu njalo sifundane ngamavesi ngevesi lesine elika 130 verse uMakhubo 130 lo Roma 2 verse ka8. Okunye sikunikwayo lapha ukuthi uNkulunkulu yena vele
kwasekuqaleni wayengafuni ukuphidlisa umuntu. Alright. Injongo kaNkulunkulu ngeyokusisindisa. Okay. So uNkulunkulu akalalaka njengathi ukuthi singaphindiselana lapha kuyawonakala. Actually okutshoyo amaRoma 2 verse 4 athinta ukuthi yena isihawu sakhe nomusa wakhe usidonsela ngaphi ekuphendukeni. Uverse 4 entesimbale uthini o130. Kodwa kuwe kulentethelelo Kuwe abambani lamagama kuwe kunjani? kulentethelelo Right yana phambili. ngalokho uyesatshwa Kuthi ukuthi sifundane kathe soda ngoDavid. Uzusani ngoNkulunkulu ukuthi kuye kulani? kulentethelelo Kulentethelelo ukuthi singesa. ngingahamba kuNkulunkulu Yes. ngiyathethelelwa uma Yeah. ngivuma. So ukukholwa okuqotho kwakhelwe phezukwani maqondana lesikuthola kulesi sifundo. Ukukholwa okuqotho kwakhelwe phezukwani? sinanzelela ukuthi ukukholwa okuqotho umfundisi kuyakhelwe phezu kokukhangela isimilo sikaNkulunkulu esiluthando ukuthi nxa sesikhangela sesibona ukuthi lolu thando lusenza ukuthi simkhonze singamesabi. Uverse nga5 abesekhomba ukuthi ithemba likaMhlabeli lalingaphi. Themba lakhe lalingese kubana alinde ngoba lokho ayekulindele ngokuqinisekileyo. Ayisikho ize. Nxa uNkulunkulu silindile simthembile. Konke sikulindeleyo uNkulunkulu uyagcwalisa So ngoba. ngayenza isona bese ngihlala phansi ngilinde so right. Hayi. Sithini ngakho? Akutshoyo ukuthi siyavuma. Alright. Now isikhathi sokuthethelela asikho kithi. Siyavuma sikhale kuNkulunkulu silindele uNkulunkulu othethelelayo. uNkulunkulu yena ke nguye osithethela ngesikhathi sakhe ngenxa yomusa wakhe. So kulengozi ke ukuthi ngingona ngihlale ngithi ngoba ukuthethelela kule condition. Okay. Icondition yakho ayikuvuma. Right. Lokucela ukuthethelelwa. Okay. Ukuzisola lokuvuma. Okuzisola lokuvuma. Obosithini? Hayi benginanzelela lapho ukuthi lathi kuyadingakala ukuthi silangazelele ukuthi sithethelelwe nguThixo. All right. Ibalo lelithana linda. Licho ukuthi linda, that's right, ngesebheru. Kodwa ligama la ngikhona licho ukuthi yelula. Kumbe yelula. Ngenye indlela uJehova akudingayo lapha. Linda kodwa udibana uJehova kayelule isandla sakhe esomusa esokubana akuthethelele. Yes. Yikho eletha la magama anjengalo. So uDavid ukhalibana uNkulunkulu ngiyelapha akuphileki ngaphambi ukuthi uzelule isandla sakho unjani ungithethele. Singakhohlwa abathandi abana konke lokho kuphawula uthando kaJehova unjani olungapheliyo. Ansindaweni olungapheliyo. Akungifundele u113 verse 4 to 5. 113 verse 4 lo 5 usufunda lamahubo 123 verse nga1. Verse 4 uJehova uphakeme ngaphezu kwezizwe zonke inkazimulo yakhe ngaphezu kwamazulu. Ngubani na onjengoJehova uNkulunkulu wethu onguye ohlezi ebukhosini obuphezulu. Right. U123 verse 1. Ngiphakamisela amehlo ami kuwe wena osesihlalweni sobukhosi emazulwini. Iziphi impawu ezimbili esizifunda kwalama verse eziveza isimilo sikaNkulunkulu esiphawulekileyo kithi ngathesi? Nxa singazusanga angaphinda ama-verse lawana ukuthi sizwise ukuthi iziphi impawu ezimbili siwafumana kwalama verse. 113 Yeah, verse 4 lo 5. verse 4 Lo 5. uJehova uphakeme ngaphezu kwezizwe zonke inkazimulo yakhe ngaphezu kwamazulu. Ngubani onjengoJehova uNkulunkulu wethu onguye ohlezi ebukhosini phezulu. Othi ngubeke ngale ndlela. Ngubani onjengoJehova inkosi yethu na? Kuphawulani ngoNkulunkulu? Usiphawulela ukuthi uNkulunkulu akekho olingana laye. Akekho ofana laye njalo akekho sikhangele ngaphakathi kwethu la ngaphandle kwethu akakho esingamlinganisa lo nkulunkulu. uNkulunkulu kala competitor. All right. Yeah, umiyedwa uNkulunkulu. Yeah. All right. Okunye sikutholayo ukuthi loba singena
ezinhlutshekweni uyabe lathi akasichisi sodwa. uNkulunkulu ohlala elathi. Ngokuhlala elathi. Ake ngikhangele lapho ukuphama kwaNkulunkulu. Kambe kungenza ukuthi ehluleke ukufinyelela lokubona okwenzeka lapha. Sifundani ikakhulu kuverse 6 oka 113 ngokuphama kwaNkulunkulu kumahubo. Verse 6 okhothama ekhangele phansi emazulwini nasemhlabeni. Okhothama akhangele phansi emazulwini nasemhlabeni. Uphakeme uNkulunkulu. Uphakeme mkhulu. Right. Nginanzelela nifundise. Nxa ngingafisa ukuthi ngiye vakatshela umongameli. Kule protocol engilanda fanele ukuthi ngiyenze application ngidlula ekufakeni appointment ngisearch kwenziwe konke ukuthi kade vele ngile njengobani ukuthi ngiyemvakatshela. Kuthatha isikhathi eside kumbe ngisondele eduze nxa ngiza kuvakatshela mfundisi ngiqale reception bangithumele ku secretary wakho abese sithi ukuthi ngingakubona yini kodwa kuThixo ephakeme njalo kodwa useduze lathi uyafinyeleleka ukudlula amakhosi ukudlula wena njengomfundisi wami ngoba nxa ngimdinga yikho is an omnipresence omniscient God ukuthi la nxa ephezulu khonale kodwa ukhona apha uduzane lathi ngezindlela ukumfinyelela kodwa kudinga appointment kuphela ngiyamfinyelela ngomthandazo bese ngilaye khona pheduze. Abaye bathini? Ukungezelela khona lapho sinanzelela ukuthi usayengezela licabanga ukuthi yena umhlaba ugcwele abantu abangakanani. Wonke abantu abakho apha emhlabeni yambona lapha abantu bafuna ama-passport balana ezele etshona ilanga kodwa ke qedisa indaba yakho ukuthi uNkulunkulu ufinyelela kanjani kuveza njalo ubukhulu bakhe. Sinanzelela ukuthi uNkulunkulu ubukhulu bakhe kakumtshintshi ukuba ngumdali wethu kakumtshintshi futhi ukuthi asikhangele kakumtshintshi futhi ukuthi akhathazeke ngathi ungafunda uzathola ukuthi uNkulunkulu uwedwa mlaleli lombukeli kuyabe kungathi nguwe wedwa ophilayo ekhangele wena kuphela okusivezela ukuthi uNkulunkulu kafanani lathi singaphakama kuyantshintsha izinto ukuthi sokumele ufake ukuthi ufunani kabonakali khathesi but sithola ukuthi uNkulunkulu uyafinyeleleka khethekile ukuthi singubani. Okunye sikuthola ubukhulu bakhe uyanakekela ngezinye indlela sithi uyanaka. Nxa esinaka njalo sithola ukuthi nguye umsunguli wezinto zonke. So uNkulunkulu ofinyelelekayo ukwakuthinta lapho. So ngeindlela singatsho kanye lencwadi eka-Exodus lapho yezakhula umntwana wasebe phakathi kokuhluphe okwathana ngibone ukuhluphe kwabantu abami uyabona lanxa ekhatshana ngizwile ukukhala kwabo uyezwa lanxa enjani ekhatshana. So khonokho kodwa ukwazi lezi zinto kambe kusikhuthaza bona simbambe njani simphathe njani uNkulunkulu simkhonze njani uNkulunkulu nxa sisazi bona uNkulunkulu uyabona zonke izinto ulathi sonke isikhathi. Kusivezela obala ukuthi indlela esiphila ngayo kayimenze athokoze ngathi ngoba kungekho kufihlakeleyo angakuboniyo njalo kungekho esikukhulumayo angakuzwiyo ukuthi indlela esikhuluma ngayo kube indlela ezaveza kulabo esikhuluma ngabo ukuthi siloNkulunkulu ngaphakathi kwakhe ngoba ngitsho ngakhana labafundi ukuthi bakwazakala ukuthi balo Jesu ngokuhlambuluka kolimi lwabo lathi kakuhlambuluka ulimi lwethu uhamba kwethu kumveze sihambe njengoba sikwazi ukuthi uNkulunkulu uyakubona konke esikwenzayo lesikukhulumayo. Siyabonga ke. Okunye sikuthola lapha ukuthi kumele simdumise ngazonke izikhathi. Right. Kungakhathelekile amathuba ukuthi sithi hayi lapha kule limited time ngazonke izikhathi kumele silethe udumo kuNkulunkulu. So ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyasibona ukwathi la nxa ephakeme ekhatshana khonale kodwa ulathi lapha konke ongehlela uyanjani uyakubona. Ngiyabonga bona ukuveza ukuthi kungenza kungikhuthaza bona nginjani ngimdumise sonke isikhathi. Ake sehle sikhangele endaweni yesiphambanweni. Kuyini okwenzakala lapha yana? Kusenzelwa wena na uJesu
ukwenyule kuluphi udaka ayinto uDavida wayenyula olwakhe udaka lokuthathela uRiya umkakhe lokumbulala lokuzamana agqibele wena ngokwakho uma ukhana lesiphambano ubona lesiphambano sikwenyule kuluphi udaka obuphakathi kwalo kungenxa yani kumele isiphambano kuwe sihlale siphambi kwakho uhlale ukhumbula lesi siphambano isiphambano ngenyule ekufeni ingunaphakade ngoba inkokhelo yokona ikufa ngakho ke isiphambano omunye uthi the cross rearranged our destiny thina besimele ukuthi siye ekufeni okungunaphakade kodwa ngenxa yesiphambano aluba sivuma sesikuphendukile senza i-U-turn sesiya empilweni engunaphakade abanye bathini sinanzelela ukuthi indaba yesiphambano isinika isizathu sokubana uNkulunkulu simthembe ngomusa wakhe lesihawu sakhe oveze kabanzi ngokuthi uJesu asifele thina kufanele sife khona lokho kuphela nxa sikukhangele kwenele ukuthi simkhona isiphambano kasimemezeli yini uthando lwakhe na njalo Kristo sesina uthando lwakhe umusa wakhe uphakeme sisifundane ngesiphambano lesihloko salamhlanje uPhilippians uyathinta ukuthi akube yini lo mqondo wakuKristu alright ukuthi akakuzange yena kumdisturb ukuthi ene nguNkulunkulu ehle lapho uJesu azosifela emthini weCalvary so esikuvezelwa ngesiphambano ukuthi lathi kumele sizehlise sinanzelela ukuthi uKristu laye wazehlise nenguNkulunkulu njalo sibona umusa omangalisa anti bekumele ukuthi kufe mina umdali wathi ngiza kuyakufa endaweni yakhe ukuthi yena aphile ngezindlela kusivezela uthando ngikhangela isihloko luthando olufinyelela ezulwini ngoba izulu azange lihlale likhangela uAdam esifa izulu lehla la kufa endaweni kaAdam uzongikhumbuze indaba engayibalayo bathi lindoda le yayengumphathi webutho lindoda le yayengumphathi webutho yasinikwa imali yokuthi aholise amasotsha ayo ngaphansi kwakhe amaningi kakhulu wasecount awuthi ke ngiyengeza imali ngokuchuva amakhasi bamudla yonke le imali yaphela du wayaza umkonto lapha kayisa ngalobo busuku enguyelindile kuthiwa waqala ukuthi athathe iphepha lepenseli abhale ukuthi usemotshe ongakanani emalini ayiphiwe ubona eholisa amakhosi amasotsha wabhala wacaba ngale indaba uthi ngizakuthini ngalokho wabhathi ngizakuthini ngale imali esengimotshe kangaka wazwajumeka iphepha liphambi kwakhe lesam yonke calculate laphana wajumeka ubuthongo kwathi uNicholas omuyaba wamakhosi ehamba lapha wasethola indoda ijumekile ilele wasekhanga liphepha lela liphambi kwakhe wasebona uyabalisa lapho ukuthi semotshe ungakanani lo mbuzo but manje ngubani ozangisiza ngibhadale imali yonke lela uthiwa lona wathatha ipheni yakhe yobukhosi wasayina esekujaka wathi Nicholas faka isidindo sakho ukuthi yimi ngizasibhadalela leyo mali uthe phophama ekuseni wabona sekunjalo ukuthi inkosi sihle faka ukuthi njani izabhadala esacanga kokhona le cheque esifikile ukuthi akuyebhadalizana izimali ngizama ukubuza ngesiphambano ukuthi sifundani ngesiphambano usechile ukuthi yena inkokhelo solo njani yekufa akusiqinisi yini ngothando kaJehova bona luphakeme lunikwa umuntu onjani yikho phela uJohn 3:16 ngoba uNkulunkulu walithanda ilizwe kangaka wanikela indodana yakhe ezelwe ukubana yilowo lalowo ngezindlela akakho osele ngaphandle kumuca lo othi yilowo lalowo ngezindlela uthando lakhe lusifinyelele sonke thina ke okwethu ukukhetha ukwamukela lolu thando ukuthi sisindiswe okay asensiyeni phambili lapha sikhangela amahubo 103 ivesi lika 2 sibona angithi indodana engikhuluma uNikho eyalokhozayo ithe sibone sokulokho yabonga yangaqedi asikhangele uma nxa siyaphambili kuyini esikufumana la amahubo 103 ivesi ngelesibili
Dumisa uJehova omphefumulo wami, ungaze wakhohlwa konke asiza ngakho. Dumisa uJehova kumbe umbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Sithina umusa wakhe uphakeme bathandekayo. Kuyini sikufundayo? Umusa kaNkulunkulu uconjwa njani kumahubo 103? Ucomba njani umusa kaJehova? Omenza athi dumisa. Asike siqoqeni ngakho konoko. Na uthi dumisa nje ngoba ekhangele lokho akwenzelweyo. Now ngezindlela sithi aluba sikhangele lokho uJehova senzele khona, singakhangela mhlawumbe ukuthuthuka esikutholileyo ngenxa kaJehova. Right, sikhangele ubuhle bempilo, ukudlula phakathi kwezigodi ezinzima ngenxa kaJehova, kusinika isizathu eseneleyo babukeli labalaleli ukuthi simdumise uNkulunkulu. Sikhangele uverse 3 kusiya ku6 usikhuthazana. Verse 3. Othethelela izono zonke zakho, akusilise zonke izifo zakho, ohlenga impilo yakho egodini, akwethese uthando lesihawu, osuthisa izifiso zakho ngezinto ezinhle, ukuze ubutsha bakho buvuselelwe njengengqungqulu. uJehova ubenzela ukulunga lokwahlulela okuhle labo abacindezelweyo. So amavesi la sincedisa njani ukuzwisisa umusa kaNkulunkulu? Ucomba njani? Simdumisa ngenxa ye ekusihlenga ikakhulu right phakathi kwezingozi empilweni zethu lapho esihamba khona. uThixo uyasivikela ngitsho lasezingozini. So sithola lapho umhlabeleli nxa ehuba leli hubo unanzelela uthando lukaNkulunkulu olungapheliyo. Nxa esina khumbula, ukukhumbula esifumana lapha ngokunjani? Kulesenzo phakathi sinanzelela isenzo sikaThixo phakathi ukuthi uNkulunkulu lo nguNkulunkulu owakhulula abantwana bakwaIsrayeli. Anti sike satshelwa ngenkambo yabantwana bakwaIsrayeli bathunjiwe, kodwa nguThixo okhumbulayo ukuthi abantu abami baphakathi kokuthunjwa. Lathi babukeli labalaleli siphakathi kokuthunjwa yisono. uThixo uthi yena size ngakuya ngasikhulula ngoba nguThixo osikhumbula. Ucabanga ngoDavida wayesendaweni enjani? Kulula yini ukuthi umuntu engasuswa odakeni aphinde akhohlwe yini? Kakulula. Kakulula. Esikhathini esiningi akulula ukuthi ukhohlwe ngoba ungakhangela even sona uDavida yikho ebhala ephinda ngoba wananzelela isenzo uJehova amenzela sona wayengasideserve. Yena kwakhe wamele ukuthi afe. We still eyinkosi kwamele ukuthi ithungamelele eyisibonelo. uJehova wangenela wamthethelela wamenzela okuhle. Zathola ukuthi lathi ke kunengi uJehova senzele khona. Aluba sesebunzimeni, aluba sikhumbula ukuthi uJehova usenzeleni, kuyasinika isiqiniselo kuvuselele lokukholwa kwethu. Bese kusinika njalo intshukuntsho ukuthi sikhuleke futhi kuye ngamandla, sinanzelela ukuthi uthembekile. Siyabonga. Ufuna ukuthini? Bengifuna ukuthi labo abadumisayo kabakhohlwa. Alright. Ngoba into yangikhona ihlala intsha njalo nje. Ungakhohlwa kwezinye izikhathi lokudumisa kwakhona uyabungela sizathu, but nxa ikho lapho esithi ungakhohlwa. Ungakhohlwa usadumisi. So esukukhumbula lapha ukuthi simdumise uNkulunkulu ngokukhumbula ukuthi usenyule ngaphi, wasifaka ngaphi. Okwengoma yabafana ukuthi wangithatha lapha wangibeka lapha. Yes. uNkulunkulu ubenjani? Ube lami ubele lami. Yes. Yes. Awungifundele uverse 11 usiya ku16. Verse 11. Yeah. Ngokuba njengokuphakama komkhathi ngaphezulu komhlaba, lukhulu kangako uthando lwakho kulabo abamesabayo. Bukhatshana bempumalanga kuyo intshonalanga, kanjalo ususile iziphambeko zethu kithi. Njengalokhu uyise elozwelo ebantwaneni bakhe, kanjalo uJehova ulozwelo kulabo abamesabayo. Ngokuba uyakwazi ukuthi
sibunjwa njani. Uyakhumbula ukuthi siluthuli. Umuntu yena izinsuku zakhe zinjengotshani. Ukhula amemetheke njengembali yeganga. Umoya uyayiphephetha ihle inyamalale. Indawo yakhe yonke ingabe isayikukhumbula nini. Siyabonga. Uletha mfanekiso bani isifundisane ngomusa kaMlimu. Wena lesithena uphakeme ufinyelela ngaphi ezulwini. Wena lama verse sanibona siwabale ungahlanganisa lo 55 verse 9. Asifundisane aletha mfanekiso bani. Isaiah 55 verse 9 usivezela sobala ukuthi indlela zikaNkulunkulu asondlela zethu. Alright. Isikhathi esiningi sicabanga ukuthi sesiphakathi kohlupho sesicabanga awethu amacebo kulokubana thina siye kuMlimu. Ngoba uNkulunkulu asomuntu, unguNkulunkulu. 11 to 16 ke njalo sivezile. Usilethela futhi umfanekiso bani phezulu kwalokho asakuqambile. Ukuthi uNkulunkulu la nxa siluthuli kodwa unjani ulothando lumangalisayo. Umusa wakhe usanele njalo futhi sikunanzelela ukuthi asingeke futhi siuxeganise loba even lo thando labazali bethu alufiki emsebenzini kaNkulunkulu. Okay. Now nxa sikhangele ukubusisa kambe umuntu angambusa yena uNkulunkulu umdali wakhe kutshona ukuthi uNkulunkulu simbusise. Ukubusisa uNkulunkulu kuthi ukuthi simbonge nokumdumisa. Yes. Akungikhane njalo verse 2 uyesahluko esifana naye. 1:3 yes. Dumisa uJehova omphefumulo wami, ungaze wakhohlwa konke asiza ngakho. Ungaze wakhohlwa konke asiza ngakho. Kuqakatheke kangani bona singakhohlwa lapho uJehova asisize khona. Udade kaWhite uyakhuthaza ukuthi ukhuthaza bona senzeni sihlale sihlale sisemoyeni wezulu sisondele kuye. Kwina sikhuthaza ngakho. Asiyene la uza ngamazwi ethu okucina ke manje. Babukeli labalaleli asiyeni ezinyaweni zikaKristu. Sonke sizoni sidinga ukubana siye ezinyaweni zikaKristu. Okay. Sithola ukuthi uyasikhuthaza laphana ukuthi balaleli lababukeli mihla ngemihla kufanele ukuthi sichitha amathuba sinakanisisa ngempilo kaKristu ikakhulu lakho agcine ngakho uKristu empilweni yakhe kuzasisiza ukubana sibe ngabantu abanjani empilweni. Siyabonga abathandekayo kuyasisiza bona sikwazi bona uJehova ngokwakhe uthando lwakhe kalupheli. Nxa uthando lwakhe lwafinyela uDavida isono esikhulu esabulalayo sathathela wonke umuntu lawe engakuthethela izono zakho usikhulekele ungaqeda kutsho ilizwe lilodwa. Yes, siyabonga sizananzelela ukubana thina ngokwemvelo siyizoni. Kodwa sikunanzelele nini ukuthi aluba sesithe sona ukhona uJehova lomusa omangalisayo njalo othethelelayo. Siyabonga sikhuleke nini. Baba ingcwele ukhona ngikhaya ezulwini siyabonga ngesifundo esimangalisayo lapho osivezela khona ngothando lwakho olungelamkhawulo, uthando lwakho othi lufinyelela ngitsho lasezulwini. Sengathi ke njengabantu bakho ngazonke izikhathi singakhala siza ngakuwe nxa sesithe saphambanisa sihlale sezinyaweni zakho sikuzwisise njalo ukubana injongo yakho kuyikubana ubuyisane lathi siye kuchitha ingunaphakade silawe sisize ngoJesu inkosi yethu. Amen. Amen.